Ja zato predlažem da ipak odemo kod jednog klasičnog domaćina i to negde u okolinu Čačka, da vidite, njemu svrate gosti, ima divnu kuću i još lepše dvorište. U jednom od najmanjih sela opštine Gornji Milanovac Rajski konaci već godinama privlače pažnju turista. Više generacija porodice Jeftović u Leušićima očuvalo je ambijent starog srpskog domaćinstva. Sve ono što je potrebno za boravak turista nije narušilo ono što je od predaka nasleđeno, već samo utopljeno u tradiciju. Tako domaćinstvo živi više od 200 godina, a u seoskom turizmu daje ponudu sa ličnim pečatom. Ja sam to, hvala Bogu, doživio po stare dane, pokazao mladima da to može da funkcioniše i eto, oni se uključuju i to je dobar znak. Etnokompleks Rajski konaci gostima nudi pravi odmor u objektima koji vraćaju u prošlost, ali sa ponudom u seoskom turizmu visoke kategorije. Zato i ne čudi sve veća zainteresovanost stranih turista. Dosta ljudi posete ovo domaćinstvo. Dođu pre svega, koliko ja vidim, ambijent, priroda, nadmorska visina od 500 metara koja puno daje i na kraju hrana. U domaćinstvo Jeftovića dolaze poslovni i porodični ljudi, željni mira. Mnogima od njih su Rajski konaci postali jedno od omiljenih mesta za vikend odmor. Volim da dođem na selo, volim da se igram u prirodi, da budem sa životinjama. Čisti vazduh, deca su srećna, lepi su predeli, fenomenalna je hrana, neko se malo i brine o nama, mi se lepo odmorimo, nadišemo čistog vazduha, uvek fino provedemo, domaćini su divni, veoma su ljubazni, tako da smo uvek zadovoljni. Uvek je lepo doći u ovaj deo Srbije. Bilo nam je potrebno nešto više od sat i po vožnje iz Beograda, da dođemo i uživamo u svežem vazduhu, drveću, pticama i naravno rakiji. Sve je divno. The trees, the birds, everything, it's wonderful. Tokom cele godine u domaćinstvu Jeftovića u Leušićima na raspolaganju je smeštaj u zasebnim kućama i apartmanima. Uz prelepu prirodu, bogatu istoriju ovog kraja i gostoprimstvo ljudi je ono zbog čega se turisti uvek vraćaju.